myaka itari myinshi ishize ubwo igihugu cya Mozambique cyari kibasiwe n'iterabwoba ry'umutwe wa Islamic State ukora muri Mozambique. Yari yigaruriye intara zigiye zitandukanye harimo Cabo Delgado, Mocimboa da Praia na Palma n'ibindi bice bigiye bitandukanye muri Mozambique. Nubwo wahoze ari perezida w'icyo gihugu Filipe Nyusi yaje gusaba ubufasha bwa gisirikare Kigali, nuko perezida Kagame arabumwemerera. U Rwanda rwoheje abasirikare bagera ku 1000 barimo ingabo na polisi kugira ngo bafashe kugarura amahoro no kongera kubaka umutekano muri utwo duce twigaruriwe n'inyeshyamba. Nyuma yo kugera muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zahakoze akantu. Zatangiye ibitero byo kwirukana ibyihebe, maze muri Kanama 2021 zigarura umujyi wa Mocimboa da Praia. Wari umujyi wari wafashwe n'ibyihebe kuva 2020. Ibyo bikorwa byose bya gisirikare muri Mozambique byo kwigarurira izo ntara zari zarafashwe n'ibyihebe byari bihagarariwe na Brigadier General Pascal Muhizi. Si ngombwa ko tuvuga intwari cyangwa tukayirata ibigwi mu gihe yatabarutse. Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none tugiye kugaruka ku mateka, ubuzima n'ibigwi bya Brigadier General Pascal Muhizi, intwari y'Abanyarwanda, akaba umucunguzi w'Abanyamozambique. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Naho nge ndi Theogene, mbahaye ikaze. Brigadier General Pascal Muhizi ni umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda, uzwi cyane ku ruhare rwe mu bikorwa byo kugarura amahoro no guhashya iterabwoba, cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Mu ntangiriro za Nyakanga, ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique mu gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu mu guhashya imitwe y'iterabwoba yari yarigaruriye bimwe mu bice by'iyo ntara. Muri ibyo bikorwa, Brigadier General Pascal Muhizi yari ayoboye ibikorwa by'urugamba, aho yagaragaje ubuyobozi bufatika mu kubohoza ibice byinshi byari byarafashwe n'ibyihebe. Kuwa 23 Kamena 2021, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye Colonel Pascal Muhizi mu ntera, amuha ipeti rya Brigadier General. Mbere y'iyi mpamyabigwi, Brigadier General Pascal Muhizi yari ashinzwe kuyobora ingabo mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro, aho yakunze kugaragara mu biganiro bigamije kubungabunga amahoro n'umutekano muri utwo turere. Mu mpinduka zakozwe mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu kwezi kwa Nzeri 2023, Brigadier General Pascal Muhizi yagizwe umuyobozi wa diviziyo ya 2 ushinzwe umutekano mu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo na Rubavu. Nubwo amakuru yihariye agaruka ku buzima bwa Brigadier General Pascal Muhizi ataboneka, azwiho ubunararibonye mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda no mu bikorwa byo kugarura amahoro mu karere. Ubwo ingabo z'u Rwanda ziyobowe na Brigadier General Pascal Muhizi zageraga muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, zakoze ibikorwa bigiye bitandukanye. Muri ibyo bikorwa twavuga nk'uruhare rukomeye mu kubohoza uduce dutandukanye twari twarigaruwe n'ibyihebe byo mu mutwe uzwi nka Al-Shabaab wo muri Mozambique ufite imikoranire na ISIS. Uduce two muri Mozambique twari twarigaruriwe na Al-Shabaab, ariko ingabo z'u Rwanda zageraho zikatugarura mu maboko ya Mozambique, harimo Mocimboa da Praia. Uyu mujyi kuva muri 2020 warindiriye ibyihebe bya Al-Shabaab, ariko ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zabigaruriye muri Kanama 2021. Umujyi wa kabiri ingabo z'u Rwanda zafashije Mozambique kugarura ni Palma. Muri uyu mujyi ibyihebe byari byarateye maze byica abaturage benshi, byangiza ibikorwa remezo n'inganda, ariko RDF ihageze yahise yugarura mu maboko y'ingabo za Mozambique. Undi mujyi wagaruwe n'ingabo za RDF zifatanyije na Mozambique ni Awase. Uyu mujyi wa Awase nawo wari warugaruwe n'ibyihebe bihafite ibirindiro bikomeye cyane, ariko ingabo za RDF zaraje zirazishushubikanya zirirukanka, uyu mujyi ugaruka mu maboko ya Mozambique. Indi mijyi yagaruwe n'ingabo za RDF zifatanyije na Mozambique ni Kionga, Shinda, Mbau na Maparangana. Ibikorwa bya RDF muri Mozambique byagize uruhare rukomeye cyane mu guhashya iterabwoba muri Cabo Delgado, byongereye umutekano mu bice byinshi byari byarayobowe n'ibyihebe mu myaka myinshi yashize. Ibi byose byo kugarura umutekano muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zabigezeho zibikesha intwari y'Abanyarwanda, akamucunguzi w'Abanyamozambique Brigadier General Pascal Muhizi. Hari icyo wumva twazaguteguriraho ubutaha, twandike muri comment. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.